Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Abaturage batunguwe no gusanga umugabo w'imyaka 22 y'amavuko yimanitse mu mugozi yapfuye. Abo mu muryango wa nyakwigendera babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko mbere yuko uyu mugabo yitabye Imana yabanje kugirana ikibazo n'umukoresha we mu gihe arimo amwishyuza 1,400 y'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bwakora iperereza ryimitswe bakareba icyatumye nyakwigendera yiyahura. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Polisi yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 10 bakurikiranwe icyaha cyo guteka ikiyobyabwenge kizwi nka kanyanga gikunje kugaragara mu kano gace, ubwo abakinyweye barara barwana, bamwe bagasinda, abandi bakigira ibisambo, abandi bagatangira guteza umutekano muke hano mu kagari cyangwa hano mu murenge wa Rusororo. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Abaturage bangayikishijwe n'ikiroba rwiyemezamirimo yacukuye akagenda atagisibye. Abaturage bafite imbogamizi yuko iki kiroba abana babo bazakigwamo bakaburira ubuzima, abandi bakavunika. Abaturage basabye ababishinzwe cyangwa abayobozi babishinzwe kuba bahamagara rwiyemezamirimo akaza agasiba kino kiroba kubera ko kirababangamiye cyane. Abaturage bavuze ko hari umuntu mukuru wigize kwitura mwa kino kiroba avunika ukuguru, ubwo rero umwana aramutse yituyemo ashobora kuhaburira ubuzima. Abaturage Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gashora. Habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umusore w'imyaka 35 y'amavuko yafashe umwana w'imyaka 10 ku ngufu. Uyu mwana bimuviramo ingaruka, akabagishejwe ku bitaro bya Kiramuruzi kugira ngo yitabweho ataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uyu musore w'imyaka 35 y'amavuko akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 10 y'amavuko. Ni mu gihe uyu mwana bamukoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iki cyaha iyo kiguhamye gishobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 35, gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu iyo wasambanyije byamugizeho ingaruka, cyangwa uwo wafashe ku ngufu byamugizeho ingaruka cyangwa ukamutera indwara zidakira, igifungo gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB ko uyu mugabo bamufunga bakamukatira burundu kugira ngo n'abandi bose bakora ibyaha nk'ibi ngibi babonereho isomo kugira ngo batazongera gukora ibyaha nk'ibi ngibi. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo barebe nimba uyu musore yahanwa byemewe. Ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Abaturage batunguwe no gusanga umugabo w'imyaka 22 y'amavuko yimanitse mu mugozi yapfuye. Abo mu muryango wa nyakwigendera babwiye Kidasamura TV Rwanda mbere yuko uyu mugabo yiyahura abanje gukimbirana n'umukoresha we ari kumwishyuza amafaranga 1,400 y'amafaranga y'amanyarwanda. Ndetse abaturage bavuze ko nibwo bwa mbere bari babonye uyu musore n'umukoresha we batongana hafi yo kurwana. Ni mu gihe bari bamaranye amezi agera muri 5 bakorana neza. Abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB n'abikorera ku giti cyabo ndetse n'abandi bose babishinzwe ko bakora iperereza ryimitswe bakamenya icyatumye nyakwigendera abasha kwitaba Imana. Abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zikore iperereza kugira ngo ababa babigizemo uruhare kugira ngo no musore yiyahure batabwe muri yombi. Nongera kwibutsa ko icyaha cyo kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye ntupfe ubihanirwa n'amategeko. Reka rero amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Abaturage batunguwe no kubona polisi ikorera mu murenge wa Rusororo itaye muri yombi abagabo 10 bakurikiranyweho guteka ikiyobyabwenge kizwi nka kanyanga. Ariko polisi ikora mu karere ka Gasabo yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 10 bafatiwe mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo benga ikiyobyabwenge cya kanyanga cyakunzwe kumvikana mwa kano gace, aho abaturage bakinyweye basara, abandi bakarwana, abandi bakishora mu ngeso mbi, ndetse abandi bakishora mu buraya cyangwa mu busambanyi. Ni mu gihe polisi yatangaje ko kugira ngo imenye aya makuru ari abaturage baba batanze aya makuru
amakuru n'inzego z'ibanze. Polisi y'u Rwanda yongera kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo barinde cyangwa bace ibiyobyabwenge nk'ibi ngibi mu kagari kabo. Banyarwandakazi, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze. Ikiganiro nakagaruka, ariko reka mbabwire